Talaflava malo le soifua i le amatanga fo i le nei vai aso, si mere whaafonga talafo le video Samoa. I Iran mo li patia mai le CNN tumu o tangata wa awai Paul Kalame o toi sauninga o le taitai sa iai o Iran o Ayatollah Ali Khamenei a wata uai fo i isi tangata Iran na tau te leo whanua noa ono na maliu o Ayatollah. O fuafua o atai au le solo tele, ai le iwa aia lava whala wai tele lo Natali o Majapa. O lo ese pina ngalo whaari o tangata Iran i ia fuafuanga, ma wa whaeroa e isi le CNN, e la ngona le wha o Sofia Reita, pe ato ma natu le mafua anga wa mari wailo latu taitai. I le Strait of Hormuz, wa li pati o lo soronga le reifeo inga i rea o ngā sami, a o tādi aile tala no ina o lea mata upu i le whonutanga le NATO i le vai nei. Pa me ro fuafua le pāle mio Israelu Benjamin Netanyahu, e whaeroa i ma Trump i Washingtone, po o le vai fou. O le lua aso rumanai o whanga solo ai por Kalame o le mariu o Khamenei, le awhai mai e ave ane lo na tino mariu i a aipa ia, o na Najaf Makabala mo sa uninga whaapitoa e whai ai. I Lucia ma Ukraine, ua mamawhalawa o swainga Lucia le a ai o Kyiv i Ukraine, ma ua whao ngā ne ai missiles e peo na whaamauni ane le vaianga le Air au whatauta iai le whonotanga suia le NATO i take, le olo fuafua i Trump e awa iai. Whai mairi po te CNN whanongoina le pāpāne o pomu i le o ngā tutonu le a ai le tai au pō, ma maita wina ua whao ngā whatasiane a o penga whana mamao ma drones. E tō tolua li pati o manunu ai, ma leisi tō lua isi tū malo, ma ua whaalea ngaina nisi o no fuanga. O lo iei tangata lo tanu mia i whale te tele, wa whaina i os whainga, ma o le stofir vastan waina li pati atu ai fo i telefou, nisi o so whainga mana rosia Rusia i a Kyiv, whasio ti ai pe amare toru spuru tangata. O ta wedi poti le wha maro sia ati li fo i os whainga i Ukraine, i isi teritorio Rusia e maise i no fuanga o iei le suau o wafu mawhalenga o si o loa le militeri. Pa ino mai mtanga renga le vai fa for Ukraine i le CNN, wa mai atala noa ngā Trump ma Zelensky i le telefoni, ma wa ofu ane nei Trump e feso soani e wha amuta loa le taua i Ukraine. Iau se tāliau se tinawa mōri e nei le fasiotia i le fasioti tangata, i le whalablawe na mawatu waila na tamatama e whātau sanga le matua, wa umalo naola i se whale le Central Coast i New South Wales. O leo sinia e peo na riputia le 9 News, na o nātou whea ngai marasuenga, wha ainoa se tasite le nei o whalablawe tūlanga ese, le vainga na iei le no whanga na tupuai, i le aso toa na ina te nei. Mai mai di poti nā lua ne lava le tamaita i toru suru tau sanga mai Wyong, i le ofisa o leo le asto nai, ma sia i lua le unit na tupoi le whaarawe. Pai mai leo e whaisi o ngonga o tūranga na vai ai lea no whanga, ma lo su e pe whaamaunia o whaisi lewa na maniu le tamaititi. Pai mai o foina le fisosoani i leo nā ngā iatu le whaarawe, o na e whaisi tūranga ese po i o le vainga na o lātou wa aia. Ta ue nisi o mōri maure li poti na o le tinamana na tama e no fwai le unit lea a whamai e loa e leo lea tamaitai ma ua mōri e nei le fasioti tangata e le mawhaina tatara i tua ina ua mai ona tūra i whamsinonga i rea sona nafi. Ua whalangoina le te tele o matangi malolosi o le a whao bavi po le super typhoon e peo na whaingoi nai. O lipitia le BBC o matangi o le malolosi i le lua salau iwa sur kilomita le sawa i le tūla, ma tō whatau tau o atu le tōru salau 5 kilomita le tūla o lo o awhia i Guam ma Northern Marianas. Pa mai le ai tau e matau tia lea wha malosi, ma o mai tau ina fo na awhianga i le sami, wa lasa i le se fulutasi mita le maurunga o ngalu. O le tō tele o tangata e māsani o nau mau no fuanga tūmata whanga, wanga i uma i no fuanga mo whalablawe whaafua i po emergency shelters e wha mautu wai mo le temi nei. I le Northern Marianas wa liputia e tele me o whalengaina e meise e fōringa o loanga i sao atu lawa i eile a wha. O moto Saipan, Marota, wa wha mawina le malolosi e o matangi e meise le vaenga i ele malaiwa lele. To tele wa motisia mai le tise o lato mauta malawa, ma o le wha malosi le nei o pavi, o whaingoina le super typhoon le ofisa mō lapta inga i tūlanga whapea o se vaenga le au unanga le militeri le malo tele o Amerika mō ona territory i le Pasifika. Ma le tala muli, o le ampasa fau o Amerika i New Zealand o Jared Novelli, o taunu uane nei i Wellingtone,
ma ua fuafua le a moa I whai malanga I niue le tukuki ma Samoa e tau awai ona tusi tofinga po credentials. Wa lipatia le Radio New Zealand o noveli o se li whai pisinisi o se pule fo I o se au taalo ma na ia ta ue tu stala I le aspirated taluai o le tukuki o loo wha mua mua I lana lisi ma le a tele sona taimi o le a wha aluai ona o le tukuki o se tasi o motu e o a tele ma tele ona puna o I ona o ngā sami wha sauina. Pa mai noveli I le ripoti lea e aona si la fia e tangata o le a wa ai I mea mai seisi fo I awala e whai ai ma e fia wa ai fo I matau ma whai e feso soani I mana onga o tangata Pasifika. Ma mai aia e iei le awala o le a oa o le tangata e whangota ma le si fo I awala o le a vesao iai o le ia. Tala ia le video sa mo le amatanga le nei vai aso soifua.